Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. The SENG Voice of the People Party kelapan KHADC bantau ke Executive Committee EC thymmai, Hakasi Hills Autonomous District Council KHADC berkaham. NPP kahap hun bat liang persya MDC ke NPP ki hap hun ban syong ha ke KHADC haringkat berkiwi ke SENG kum ke NPP UDP bat independent. Kadba ke NPP Hajanti Hills Autonomous District Council JHADC kantau Executive Committee namar ka yok hotline na ka arkundai sin. Day ka parti babun pat Kipat ba akarilum jantia halor kajing kershan berkajing syania bagilapan da ka bapen job hadu hotline ngut ki MDC ya ke NPP. Kadba ke NPP Hakasi Hills kamla ban job bun ha kani ke election KHADC da ka bayo tang sausi. Ha KHADC ka Voice of the People Party VPP ka ba job hadu khat nyungut ki MDC kelapan KHADC bantau ke Executive Committee thymmai. Ha KHADC ke NPP hadu arpsan ngut ki kertong ka penyeng tangsau ngut kilala penyeng katba arpui ngut pat ki hap syong yeng na ka klieng keting ap kimi bet ki daw hang ni hang tai. Ke NPP kawan baar ki babun ki constituency bar ka hap hun ban buram ya karai upat ba.